Matanga le ngango le tua. Ule awau, ule sauloto. Auloi tatou male ngango le tua. Tatua ima e whaia fua. Tatou te mana o mia le ngango pa i o le. Watu sau pati atu e whawheiloa i le nganga pa i o le atua. Ai tātou te le i amataina la tātou osi ngā taulanga le nei tai au. Tātou te o atua i le mamalu o le atua. I au te fia whaitauina nisi nei o a fionga pa i a le atua. Ia e tā pena ai i tātou. No tātou tō whinga osi taulanga i le nei tai au. Me lea tā pena lou tangata, tā pena lou loto, whangalo, ananafi, whangalo le teimina e suma e fio mai ai, ma e maliu mai lungo le ala le nei tai au. Ia au le teimile nei, teimi tā ua le nei, o oe malou atua. Ia e mana tua, o lau taulanga, o le mea e pa ia i luma o le atua. Aisea, ona oe o le osi taulanga pa ia i luma o le atua. Amene. O maia, ia tātou a lalanga fia ia Iova. Ia tātou a lalanga i le papa o lo tātou o la tanga. Ia tātou o atu i ona luma ma le vi inga. Ia tātou a lalanga i a te ia i pese. Awa o Iova o le atua sili lea. O le tupu tele lava. O ia,
e sili ia tua malava. O loo ilona a ao o mea loloto, o ile lalolangi. E ona fo'i maunga mawalulunga. E ona le sami na whaia lava e ia. Na whaia fo'i le lau ele i ona a ao. O maia, ia tātou wifo, ma ia tātou pūnonou. Ia tātou tō tuli, i luma o Iova o le na whaia i tātou. Awa o lo tātou wa tua lava ia. O i tātou fo'i o le nuu ua ia whangaina e ia. Ma le lafu ma moe o i lona a ao. O le aso nei, a whai tau te whaalongo ai i lona si ufofonga. Awa nei wha ma a o tau loto. E pei o na whaia i meripa. E pei o na whaia i le aso nai mase. I le vau. Fionga i a le atua. Mai o mai e ala langa fia i a Iova. O la wasi ngā taulanga o le osi taulanga e whai ma le loto fia. Whai ma le loto mali e whai ma le loto whaafitai. Aisea, e tā pena e ave se mea e pele mai lo loto. E te o sia i se taulanga i lumo o lo watua. A o se taulanga e paia. O se taulanga e le pona. O se taulanga e le wha lave ina lave. Ia vea oe maa u o si taulanga paia i lumo o le atua le nei fiafi. Mea leo te vala autuai ma le wha aloalo i le ainga o le atua. Wha pia fo ye o lo mai mo mai le nei lai. Tātou tā pena, tātou wosi taulanga whatas. I lumo o le atua le nei fiafi. O lau taulanga. O le ale me pele i ate oe. O le ale me pele i ate au. E te whaala ei. E te whaapale i lo watua. I se mea sili o na pele mai lo loto. Mea lea, whaapale i lo watua i lau vi inga. Whaala ei lo watua i lau vi inga. Mea lo te walau tua i la ainga o le atua. Tātou tutu la i whatas. Mo le amata ino le tātou sauninga. Ia whaapale ina. Whaapale lo watua i lau vi inga. Ia Matamia.
Sauye whaftai atu I lau atua. Watu leo lau whaftai atea. Watu lau whaftai atea I lona lelei. Lona whamaoni. Whaftai atu I lona lopa. Hallelujah. Hallelujah. Whaftai tele tama. Whaftai lau lelei. Whaftai lau whamaoni. Whaftai lau whamalolonga I o mātou tino. Whaftai au whamsianga I ai mātou. Whaftai atu tamai mewa soai I ai mātou. Whaftai o mātou ainga. O mātou mātua tama. Whaftai tele lo mātou tama. I le whaola tanga. Ia Yesu Keristo lo mātou ali imo lo mātou whaola. Mātou whaftai o mātou mātua. O mātou mātua whaleanganga. O o ina whawhaina I mātou. Ia ua fionga lo mātou atua. Whawhetai na upu pola pola. Whawhetai le whaola tanga ia Yesu Keristo. Whawhetai tamai le nei ekalesia. Mātou au nā tuai a te oe. Whawhetai au whamanianga. O mātou manuia o no oe lo mātou atua. Tama whawhetai tele lo rofa. Whawhetai tamai lo wanga le lei. Whawhetai le poto le atamai. O le ngangana tama. Whawhetai lo whaunga o mātou tangati. Whawhetai a nganga paia. A waso se taimi. Mātou te o mai ai. Mātou te osi te ulanga. E te fia mai lo mamalu. E te fia mai le whaunga pau. E te fia mai. Mai whamanuia I lo whanau. Whawhetai tele lo mātou atua. Hallelujah. Whawhetai tama. A wai te le tu lafo ina I mātou. I whaingata. Ai te leo leo. E te pui pui. E te malu ti alo whaina. Lo mātou ola I o wa au la veai. E moni e wa fionga. E te sio mai o mātou tua. A toa mo mātou luma tama. Vi ia oe lo mātou atua. Whawhetai tama. Ai whamalia I ai mātou. I melo lolo I lo whale. Whainu mia I mātou I mai tafi au me whawhea. Yes. I want to tell you te oe le vi. Te tau lama ia te oe o le whamanu mai whane.
Papale lo atua I la vinga. Hallelujah. Batu ya te ele pele mai lo loto. Te pala e lo atua. Olo mama lupa ia fa nene eina. Ole umano ki faile ama saulanga ola uvinga teifo tapua iloa tuai soa Hallelujah. Faleo la winga ya teia. Hallelujah. Saune tuina tuia teia le winga. Pele pai lo wanganga o lo loto le teia. Alanga la winga ya teia. Hallelujah. Faleo la winga ya teia. Pai ala langa ya teia o me uma. Hallelujah. Yavia oe tama. Te tau ya te oe le vinga. Matou te ala langa ya te oe. Le papa oe o lo matou o la tanga. Awa oe lava lo matou atua. Oe o le atua na e wharai na I matou. Oe o le papa oe o lo matou wa o la tanga. Oe o lo matou wha malolonga. Oe o le atua o me uma. O e lava o le pule au au. O le langi male lalo langi. Ele ai lava se tase tusama oe. There is none like you, Father. We give you all the glory, the honor and praise. We uplift your holy name, Lord. Yavia oe tama. Te tau ya te oe le viinga. E pati lima ya te oe o vaitape. E pati lima ya te oe o la au o le vau. O mea umai pai malava. E ala langa I lo viinga. Malatou whake atu. Yavia oe. O le atua tili ese. O le atua pai vavenga. O le atua o popogia. O le atua matautia. Sama wana oe lava matou te ifo iai. Wana oe lava matou te tuli ai. E tau tawatu.
o mātou lau whaiva, oe le atua sili ese, oe o le alefa, oe o le omeka, oe o le amatanga, oe o le ngātanga o me uma, ia vi oe sama, le paporo mātou o la tanga, le atua oe o mātou whamoemoeha, tama mātou tele ruru, mātou tele ruru, e au no mātou vivi a te oe, awa wa malia o mātou loto ilo walafa, wa malia o mātou loto ilo wanganelei, tama ia vi oe, ia vi oe le tua whaiva mera, le tua oe ia ilo mātou malosi, le tua oe ilo mātou ola, le tua oe o le buabua ma le buli, oe lava, le paporo mātou ola tanga, o lo mātou tali pupuni, o le talita, o le leo, ila mātou savali, tamaya, veio la tavita, e uia ino mātou savavali le manu le atoleoti, mātou te lepe fefe, aisea, awa oe o lo fantasi mai mātou, ia vi oe, oh, hallelujah, oh, hallelujah, ia vi, e pale oe, titi oe, la e oe, le vi, la e oe, le vi, e mamalu, yes Lord, e mamalu oe, ole tonu tasi paia, ale fale omeka, o Yehova e matautia, e sili oe, e sili Sili lava oe. E sili. Oh yes, Lord. There is none like you. E sili oe. O Yehova lava oe. Lava oe. O le afi mama.
Yes, Lord, you are all. Ene atu I lau atua. Watu ia te ia le whaneta. Whanene atu lo wanganga ia te ia. Le afo I se pese fōu atu ina I le anganga o le atua I lolo. E te pese atua I le anganga o whaneta. Whanene atu lo wanganga ia te ia. E whai atu e sili sili oe. E mamalu oe. E whaia oe. You're worthy. You are whole. You are whole. You are whole. E whaia oe. Mato whanene e ia te oe lo mato utua e mamalu oe. E paia, e paia, e paia oe. You are whole. You are whole. You are whole. You are whole. You're whole. You're worthy. There is none like you. Mapua tu iona ao. Awe te vavelu ese mai lona mamalu. Tali sua I malo atua I lona mamalu. O lo nau mai, o lo nau atu. I le taulanga na pele ia te oe. E tali le atua e tusa. Malau taulanga ofo I na atu ia te. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sili lavalea. La esa mato upu e whamatala ina ilo walofa.
Mātou o mai le nei aso o lo walofa. Lo walofa taitai o lo walofa I leo leo, lo walofa I pui pui. Lava se tele o mātou tala I le nei aso. E tele I le anganga whaftai. Ono o lo walofa. Na sila mai tama I lau whanau o mātou tutula I o lumba le nei taia. Tangata malana na ofo ina I le nei taia. E le ai se mea o lilo I luma o lau sila whanga. Anganga pa ia lo mātou taitai. Anganga pa ia lo mātou wha moe moenga. Wha wau lau taitai inga I le nei taia. Mātou iloa o lo e loto lotoi le menei. Awa te le tu la fo ina I mātou e pe yo la o fionga. Hallelujah. Whaftai tele tama. Ai whapeo matuai le whanau le tua. Amene. Amen. Ia, whatalofa I se. Au yo au tafa. Ona e alala mai le lalo. Whaftai, whamalo. O si taulang. Hai whaifles tangatana yo au tafa. Whamalo iai malo leo si taulanga. Malo le ana I le atua. Amene. Hallelujah. Wa fai oe ma whamanu yanga. Ia te au ilo su mai nei tai au. Se tala noa iai. Ai. Kawal kilo e awal fai. Ia. E le titi le nganga. Whaftai le nganga whamalo. Nganga whawheiloa I le nei tai au e whawheiloa I maofo alo whatu I le aingo le tua. Mua se whatalofa. Yo tātou mātua whale nganga. Tama apostolo ia Mika ma tātou tina ia Maria Lagavale. I ono le anga le leio le atua I lo la soifua I whai pia la ua. Ma sina susulu ma la pupula. I to tonu o le tātou ngā luenga nei. I o whai ma whamnianga I tonu o le tātou kalisia. Ia whatalo foi le sunga I le awa sosoani. Ma le whalitua I a Stella Peters. I le au nanga I le atua I whapea foi sunga I le awa o ia asi. Fa unga Isaia I wapea foi le tua ia siwa ua fau le wawai atu I le fia asil nei tai au. Ia le ali ua whafo I le tua o le olo malosi da talno. Ia le titi le nganga whawhei loai. Pea foi te a kono tamaitai, te a kono tamā. Io le lava lor tato e kalesia I ona tulanga whalupea. Ia e whatalofa ma whawhei loai atu. I le swafa manu ma lor tato wali I o Yesu Keriso. E le whangaloina fo I le whatalofa I o tātou ainga, paanga o loo mai moa mai ma avea pea, le nei e kalesia, whai mai kalesia tāpuai, I lau sila mai ma la taimi o tātou te tāpuai whatasi ai, I lumo le atua, I taimi o tātou wosi ngā taulanga, whaamanu atu le atua I a te oe, ia whai fwoi o maua I mai o le tino, ia o le atua o Yesu Keriso, leo wa fetalai, ia wa e malolo I le suafo o Yesu Keriso, ia whawhelo ai atu, Oi foi wa siol tatou fale le nei tai au io fai o famanianga ia I matou fa filo foi le atali o le fale ya oto ia le fo oto tono nei fale a filo ia oto va per foi le no falo ia vi ia le tuol tatou maftanga nei yaso oi foi la le o tu ia fa filo ia o le muli mai fo le kalesia al nei yaso ia fatalo fa filo ai fa ptoa le aingo le tua ne ia vano le atu ina lo ia atu I le fai fe au tatou whamantunga ia aua le lufilufina o le tino ma le toto le tatou o li o Yesu Keriso. Ave se pati e whawhetai ai le tai o le o singa taulanga I le nei tai au. O le sauninga o le whamanatunga, whamanatu ai le alofa sili ese, o le atua mo oe mo au
E ala ilona tino lea na ofo ina ilunga o le sa tauru. Ia malona toto na faa malingi ina ai. Lea ua ta sao loto ai. Amene. Sao loto i le angasala. Sao loto i le polonga. Sao loto fo i mai le pule a le tūnga mau. Ko ieni tangata sao loto i le mea nei. Vi ia le atua. Aleluia. E ui la ua leva o na maliu Yesu Kiriso. A o loo iai a lona mana i le taimi nei. Amene. O loo iai le mana i le toto Yesu Kiriso. O loo iai fo i le mana i le suafa o Yesu Kiriso. Amene. O loo iai fo i le mana i le upu o Yesu Kiriso. Aleluia. Le ala na fio ai o ia. Ai se i au mai nganga pa ia. E no nofo mai tātou o ina lai te maua umai mea na e tolu. Aleluia. Tusio ngā luenga o loo iai le tala le nei. E le whaitawina umana le tasi ape lua whai upu. Le mata upu e tolu. O ngā luenga. O le tusio ngā luenga ta o le ngā luenga a apostolo. Ia po o ngā luenga a nganga pa ia. E ala i apostolo. Hallelujah. That's what Acts is all about. It's the Acts of the Apostles or the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. Ia na whanau mai ei leo leo rua i e kalesia. O Peteru ma Ioane na Asias o ina o ile malu. Le taimi o le tatalo le tūla e tolu. Ia e avatu ai ina male. Ali ile ai waleva ona ma ili. Lale ma i o le lilea. Mai pipili. Around 3 o'clock in the afternoon, 2 men, John and Peter, went into the temple called Beautiful. O le malu e ta o matangofie. E watu ina lo o iai ia le pipili. E ave lava i eisi tama i le whaitotoa. Ia e aisi ai. E iei le mea mana o ai. Amene. Pea o tangata i te vai i lunga le awala. Ua leo toi fufurua wha malama le taimi nei. Ia ala ua wako malako wipu. Ua ngā wako e ao mai. Ia e le leila le pipili e le mawhai o na alu i o le malu e ave i ai lato i o. A le to telo lato i e o a lato i ai o. O isi la taimi o atua i tele ave a ise tupe. Ai au atua ai au mai a te ungo kangole ave i ai lau business card of aku. If you can stand here, you can work. Come and get a job. If I pay enough for ila I le tuspa ia. Wo watu ia le ia Peteru ma Ioane. Alai aisi ai ia le pipili o upu ia le pipili le fai upu e ono. Se tua e lunga. Ua fai atu Peteru. Ele ai se siliva po se auro o ia te au. A o le mea lea o lo o ia te au. O le a o foa i atu ia te oe. O le suafa o Yesu le Nasareta. Ia e tu ai i lunga masavali. But Peter said to him, I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk. Ave sau pate e whawhetai ai le tuai. I le suafa o Yesu Kiriso. Ua tangolo leo ila ua ilona lima. Ma whaatua e ilunga. O le taimi lava lea. Na maua iloa le malosi e ona vai. Ma pona ivi ona tapu vai. Ona oso ai le ilunga. Ua tū masavali. O le winga le na o le whaamanatunga i tai au whaapenei. E whaamanatu ai. Le mana o le toto le nei o Yesu Kiriso. Le mana o le suafa o Yesu Kiriso. O le fesili. A o ia te oe. Do you have him? Fesili leisi tangata na tafa. Do you have him? Ya, o ia te oe le suafa lea. Wala o le mea na tupu. Ua te ile kalesia ina ua vaya. Kua le lile sa ngofo yo. O lea usava vali mai ma Peteru ma Ioane i tutonu. Ona ma ofa ai leo i lato. Fai mai leo Peteru. Ia la kou vai mai se manga nga ia ua. A o se pa ia fo i o ia ua. Ele ai.
Tu mai lunga fe upo se fulu ono la. Fai mai le te fai upo se fulu ma le ono. O le mana o lona suafa. Ua faa malo si ai le nei tangata. E le faa tua i lona suafa. E pei ono outou va ai nei iai. Ma ua outou i loa. O le faa tua o le nei tangata i a Yesu, ua foa ina atu ai i a te ia, le nei ma losi ato atoa, ma lona tino, e le lei lava ona outou va ai i ai. Oh, look at that. I don't have to read it. You can read it yourself. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. Say, name of Jesus. Name of Jesus. Na pau lava le na. Hallelujah. In the name of Jesus and the faith that comes. Tu sa lava pe te sila fia ma e tau le suafa o Yesu Keriso. Ai ale fe so ta i malo loto e talitonu ma fatuatua. Ele ai a se mea na tupu. Ele ai fo i se mea e tupu. Amen. Le mana o le suafa o Yesu Keriso. Le mana o le toto o Yesu Keriso. Pau lava le nei, na ona e talitonu lava iai, ona e malo lo ai lea. Hallelujah. O le pipili tusa o mea ua matua le o ola ia, e le o ola ia ala toto o na ura, pepe a ano, aia, o le winga le na, aia, ua toe ola mai, ona o le suafa o Yesu Keriso. Amen. E iai mea nai pepe, po ua lewa foina pepe mamamate, e mawhai ona toe ola mai le tae ao le nei, pe a whai e te talitonu i le suafo i Yesu Keriso. Whai mai le moli mau le tustalau e perulo na mata upu e wha, foi upu e se fulu ma le lua. Whai mai, o le afionga a le atua, Hebrews 4 verse 12, o lo o mua, o lo o ola, lona lua, o lo o ngalue. See, the word of God is alive, number one, and active. Yeah. It's alive and active. Whai mai, it cuts through bone and marrow. Whai mai e vai ina le tino maleanganga. E o lava ila a ano mapona hivi. Se ia ho lava i a ano o pona hivi. Whai mai e le tutusalona maai maisi pelu aya. Aya, e sili. Ale e pese le na tato whaalongolongo ne ia lua pese ia na usu ni tai au na pese ai e sili, e se lava. O le suafa na o Yesu Keriso na o mea sili lava e whaia e ia. O ala mea mamate leo lo o ia i le taiminei. A whai o ia te oe le suafa o Yesu Keriso. Hallelujah. E te malo lo i le tai au le nei. I have Jesus in me. I will give it to you. Se tu mai lunga lo li matawanga vale misa. Tu mai lunga fa pelo li matawanga vale. Aftai, I have Jesus in me. O te talitonu iai. I give it to you. I give you. I give you Jesus. The power of Jesus' name. See, if I don't believe it, I can't give it. E te mana o iei fono ia. Tu mai lo au. Ele le iar fesilia wa ale manga o ele mfeo na vatu. O le tala na ke riso na whai tangata le sa runga ke fia malolo. Do you want it? I have Jesus' name. I give it to you. Receive. 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 Every time o te taritono ai mo o tango e whaaloloa o li mai so se isi. I believe e whaamalolo tangata no. Sio wa fino sisi e lona condition la iai. So se taimi ai ta oto ai wa moe le lewa o le po. Ona o sa vali lea ua moe. O le sisi e whataita imo se whataita ingai lunga i le moenga lea. Ona o waluatu lea. Ona whaaloloa lea a o whao ia i lunga na whaapea lea o lautala.
O whaatu lea, o lo lima lea I le ulu, ma lo lima lea I alofi vai. Yesu Keriso, I speak life to this body. In Jesus' name, I speak life to this body. Yeah, yeah, yeah. I speak life. Every organs, every joint, I speak life to this body because I truly believe it. Be careful who you allow to lay hands on you. Make sure e talitonu tangata na ia te oe. Ai oe lava lea, le te whaalonga mai. You know, you speak life to yourself. Te le whaamanuyanga, te le upu o le fionga le tua e te tautino e te whaapea mai. E le suafa o Yesu, e le toto o Yesu, ma le upu o Yesu Keriso, o te whaapea atu ai, tū lai mai. Mo ini o fofonga. Hallelujah. Oh Lord, we thank you this morning. E ese lo whaamaoni le atua. Whaafetai le whaamanatunga wa e toi whaamanatu mai ai. Olo o iai lava le mana I lo suafa. Awa o oe etele liu o ananafi o nei. Se ia o lava I le whaavavau. For you don't change yesterday, today, and forever. Hallelujah. Everything will pass away but your word. Hallelujah. This morning we have been reminded that there is power in the blood, power in your name, power in every single word you say. Tama ia ngoto le upu o le whamanatunga I le nei tai au. Awai sili ese lava oe. Whapei ona malolo o le pipili ua leva ona pipili. Ia malolo foi vaenga umau I mātou. Tino le nganga ma le mawhauwhau ua leva ona pipili. Ia ola I le tai au le nei ala I lo toto Yesu Keriso. Ai ala langa le nuu o le tua ma whapeane. Amene, amene. Ia tula. Mai le au whaingaruenga. Lea o le atala awatu sunga te akono e taua awatu le tino ma le toto Yesu Keriso a e taua awina ta ofi lea tātou te taliaina whātasi. Tala awatu. Na ia tua le mamalu I le lagi I loa fo I lona tau dunga o le maunga tufua I korokota na ia tua ai moa uno na ola Beana fai ele ole olof palena O ama tule sabi Le ai se fetu I le lagi Le ai se manu e felele ai Beana fai ele ole olof palena O se tala fa mongo le lagi Le ai se la gona fa
nei tau aoina le tino ma le toto Yesu Kiriso, te lia ma lo whātutua. Let's receive it with a thankful heart and in faith. Mo I ini ane o fofonga, e mawhau le I upu o le fionga le tua lena e whaalongolongo ai nei le tai au. Tuu oe, wa ufo I o te tuu iai au, I le tūlanga o le pipili. Put yourself in the position of the lame man who has been lame from birth. Ai na pau ane mea ua lewa na aisi ai se le mea e aisi ai. Ai na ona pai a o le suafa o Yesu Kiriso. A mata na minoi noi waua o le tino o sootanga o pona iwi. Listen to those words. He felt movements in his body and picked him up by the hand. And then he slowly started to move and then he jumped. Receive that revelation this morning. Wa mea ua lewa na e langona o mamate mapipili I o tātou o langa o le tae ao le nei e toe ola umai I le suafa o Yesu Kiriso. Hallelujah. This morning, it's a morning of restoration, a revival morning. Everything is revived again. Life returns to your body, your mind and your soul. Mafuta ia I le tua I le nei tai au. Ma ave I malau whaafitai. Thank you, Lord. Pe ana whai e leo le alofa le nā, to e usu mai le tali le nā le pese. Sing it, own it, thank Him. Pe ana whai e leo le alofa le nā. Po ama tule sami. Le ai se fetu. Kasa ua lofa le atua e ala I lo walo Yesu Kiriso to tasia lo walo ai mangalo ai anga sala le lalolangi atoa. One son and it can save the whole world if only they trust and believe His mighty name. For only through His name we will come to you, Lord.
Awa o ia lava le ala ia te oe le tua. Pawhitai le tua i le nei tai ao o mātou manuia, o mātou malolo, o mātou toi tūlai mai o mātou pipili le tua. Vi ia Yesu Keriso. Lord, we thank you for all our partners online. Mom, we speak life to you in Jesus' name. Tua asina sina uma ole Emanuelu, ai maise i la tau o loo si i mai atu ia te oe le nei taea o le tua. Whoever is seeking a healing from you, Lord, in Jesus' name, may they receive that healing just like the lame man. Whaamalolo ma whaamanuia ia i la tau. Whaatau nuua ua fionga le tua i o la tau soifua. A wā o oe e te le whaailonga tangata. Ono lo suafa Yesu ai alalanga le nu o le tua ma whapeane. Oh, and all the saints in the house shout, Amen and Amen. Ta pena lau taulanga, ta wosinga taulanga, i le tua. Salamo e se lau se fulu ma le lua, e upu mua lua ma le tolu. O a fionga le tua e faa amu ia i le tangata, e ana i ana polo inga. E faa amu ia le tua i le tangata, e ana i ana polo inga. Oh, the Lord says, blessed is the man who honors his word. E peia ona whaiatu le nei taia, o le tua, e yeile mana i lana upu. Amene. E yeile mana i le upu a le tua le taia o le nei. Oh, Lord. Tātou tūlai mai, tūlai mai. E mānei a le whaitau ia te oe o le fionga le tua, ia a te talo foi, e te talo le upu a le tua. Salamo na e se lau se furu ma le lua, o te tau na e wha mawina, o lewa na te tau o na avea ma au o le nei salamo, amu ia le tangata e matau ia Jehova, le ale winga o le matau ia Jehova, e te fia e whai polo inga Jehova. Polo inga lai teimi o taulanga. A whai o le alofa o le atua na au mai ai, lona alo e tō tasi le whai mai le atua, wha mua o ia, au mai le se furua i mataulanga, ia aese i o utoina, ia pupuni o le langi. O wheo ia le ki o pupuni o le langi, o nai o a au. E malolosi lau whanau, ma lau whanau. E manuia fo i tupulanga o ea mi o tonu. E lo fale le o loa tele, ia ma mea tele oka. Amene. E tu maufo ile ami o tonu e whaavavau. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in your house. These are God's words. And his righteousness endures forever. Si ilungalo au. Ya. Te tua matou te tatalo e tusa o aua fionga e le salamo e se lau se fulu malelua. Mo mua, lua, maletolu. A vea i mātou o tangata e ana ma fia i au polo inga. Wa lea wa e polo i mai, e manuia mātou whanau. O la wami o tonu i tu mau e whaavavau. E iei oa, e iei oloa, e iei ma mea e tele ai to tonu o mātou whale. Aise a, ona uo mātou ana e tusa o la ua fionga. I o mātou whaia le tua, a ia e whātau nuua ua fionga. Ona o Yesu, amene ma amene. Tātou whawai la ia ma te tonu, whawai ma le fia. O lea ua whamanuia mai le tua ia i tāua. E tusa o ana fionga. Matala whaitotoa o le langi, whamanuianga o lo mua tolu mai. Tonu mea umaya Yesu, o masa sa no ave, o sina na io foi moa, o se ola
sa mai whamarianga le. Totoa o le langi, whamarianga o lo ua sa mai. Fia, 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 fia o lo ua ngana, ua tonu mea umea Yesu. O kuma sai sai no ame, o kusisina na ia voi moa. O te ola i le magai mai le langi, o le ala lea ua o fia fia. Ia whai lolo fia i le taulanga pati. Pati e whai lolo fia i le tua. Pati. Ia sa unilo wanganga se i whaamanuia le tua ia te oe maa ueala i lana upu fola. Amene. La whaamanuia le tua. Lord, the Lord is going to bless us this morning with His word. Ia te awaile i le ava tele ma le whaaloalo e whailoa. Ia le fofonga fitalai o le tua o lo tātou tamā whaaleanganga. Apostolo Pastor Mika Lagavale tu whaatasi o ao e whawheloa i tamā. Hallelujah. Whaamanuia le tua. I lau whafonga e ala i lana upu le nei tai ao. Matou whanau naunga le nā, I le nei lavo I tula. That is the desires of our heart. A feel my oi. Come, Lord Jesus Christ. A feel my te whamalie I o matou loto umalava I le menei. Come and satisfy every desire and every need within this place. Awa o loa feel mai e whaatea e seina I lea. Ma wha uma I lea o vaivainga umalava I o matou wolanga. Ai whapena o na wai atua I lea. Le ngata o matou loto, o matou talinga, a o matou mata. Le ia matou I loa lau fina ngalo. Mo I matou le ne yaso. So that we may see your will and your purpose manifested in our midst, not only spiritually, Almighty God, but we can understand it as well, that the spirit of understanding will give us that wisdom and knowledge so that your word no longer becomes just an information, but becomes a revelation.
into our spirit, our minds, and our soul. Thank you for your blessings. Because there is no doubt that whenever we come to this place, we are come to be blessed by you. Awa matu ilo so se teimi aso matu te mai e no foanga nei e te whamanuia ia I matou. Matou walawe foi le tama. Pa pena foi na whamanuia. Se tu la e whalongolongo ai a matou paanga. I lunga o le nei lai. Ia latou maua fo I o whamanuianga ia. Lau matou watua. Awa o lou le fina ngalo. Na matou whawhitai lea, e ale lo suafa I so ki wiso ma lau whau unga nganga pa ia, e tatou ala langa ma whape atu. Awe se sau langa pa TV, le tuana e lala mai le mamalo, le tuana be seated in the presence of God. Hallelujah. Let's go to the word of God. Tatou wo, I le fionga le tua, I le nei tai au. Natural loto ato to ilana op. I urge you to give him your whole attention this morning. Patu atoa ele ngata o talinga, ave lo loto, ma ave o mata. O le tangata atoa le na, ina ia le ngata te langona, e te whaalongoina, e te langona ina. Ai mawhaifoi ona eva ai iai lea, iana whaamanuianga ia te oe. Mana whaamanuianga ia I tātou. I le amatanga o le masina le nei o au kuso na u whaasoa ia inai le tusio o Isaiah. And I want to continue from where I left on that Sunday. I shared with us and we walked through the book of Isaiah chapter 66. Na tātou sava vali ai lea le Isaiah le nai ono. E whāleina na au mai e le nganga o le li mo tātou le aso sāle na. And the Spirit of God taught us 4 verses in chapter 66 of the book of Isaiah. Ai le uma le tātou whaasoa le te auna sau a watu le aungani ai tātou te oi le nawa yaso ai maisi le nasa ma e te tuli matai lea o le whai upu e wha. And I challenge you with an assignment to study verse 4 and see for yourself what God is saying to you. In verse 4 of that prophecy by the prophet Isaiah. Na watu ele ia te o le ngani o le lui foi. Ina ia e toe anua ile ina ma e toe vava ia ilea I le whai upu le nai wha. I le au ngani mai le nao le tua ia te oe mau. Awa o lea e tātou te tuli mataia a mata ma wha longo I le a veina au maia po le visiona na au maia le tua mo le tātou e kalesia I le amatanga o le nei tausanga. O ian te mai e manatu mai le tua ia I tātou. God is very mindful of us in this church. Emmanuel Christian Ministry Papatoetoe. So he has given us his instructions and his guidelines as how to live our lives in the year 2026. E a mai e le tua ia te oe mao, lona fina ngalo I le me te tau, ona e soifua mo wolai. E le fina ngalo le tua, ina ia tātou wola wha sama noa. Are you with me? Are you with me? I'm challenging us the way we should be relating or fellowshipping with our God. Don't be careless with your relationship with God. Owa tau te whatamala. Owa te whatamala I le tua le whetalaima I a te oe. Awa o le tua le whetalaima I a te oe mao I aso te itasi po aso sa te itasi tātou teo mai ai. O ia le nā e iai le teime te wheiloa I ai maia. The God that is speaking to us every Sunday we come here, that the same God that you're going to face when you die. And you should live preparing your lives every day, knowing that when death suddenly comes your way, you know where you're going to end up.
E te le ola o e mo wole le meu te mana o ai. A e o in te oti te mana o te alu i mamalu o le tua, au soe, uso ta mā, tina, tua whawhine, e le pule o e ma o le mea te alu i ai. Te o ina e oti. You don't decide where you want to go when you die. God has already decided. What I mean is you don't decide. If you're going to live your life according to your own desires and your own will, ignoring what God has been saying to you, then there you cannot decide where you're going to end up. E te le ola lava oe, ma o wola I meo te nau e mo mana o ai, e ui wa o loa ma tātou whaalonga le me whinangalo i le tua, ai tātou woti tātou te manao, tātou te oi o le whaavau. So mai le au soi, e le whapenale tua le whetala i a te oi ma. Are you with me? Are you with me? O lo o lea tiu te le te mo te tūla i ai, na ia whai loa i a te oi, le whinangalo le tua. This is what I'm called a pastor, to help you understand what God has for us. Every person that stands behind this pulpit or that pulpit up there, they are the voices of God for us in this church. And we need to heed. We need to listen. Mena e te tau e ona tātou whalongo e me whai mai ai. Aue te mawhauwhau I winga o tangata nā, po alantou wa mionga. Ai e te mawhauwhau I upula e mai e le tua I ai lantou. A whaina whaonga ina e le tua le asingi. E hao ai le perfeta. E whapena whaonga e le tua le asingi lea. E so soni ate oi kai au ni. Are you with me? Leo whawhongia leo le tua. Wa oisi te mi tau te whailonga tangata. Sometimes we select who we want to listen to. That's the truth. Whether you're going to agree with me or not. You know, there are your favorite preachers. Hallelujah. I hope I'm one of those. Not because just a favorite preacher, because I always share the truth to you, whether you like me or not. Hallelujah. So, o ina wa whetalai mai le tua I ante oi, ina mata upu leo Isaia, ai ma fau fo ila masino Februari, la Samoa mo Februari, ma la Samoa mo Juni. Na tātou sava vali mai ai, I le tusi o le whenga inga tuai, the book of Numbers and the book of Deuteronomy. And then we came to the month of June, we went to the first chapter of Isaiah. E vavai na mai ai Februari, na mai tātou le tua mai a numera, ma le tusi o Deuteronomy. O inana whetalai ai lea tua mafuta lea, I tangata Israel. Are you with me? That's the reason why the Bible is given to us. That's why the Bible is the best book you can ever wish to know. Because it's got a lot of good stories. There's a lot of fun stories there. And there are also some very tough teachings. E le ngata se tusi matango fie, tele foi o onga le lei e ia ina. Peta lai le tua ia tau tero nome na tau petua se fulfai mai, le langia ma le lano langi whalo longo. Peta lai lo le tua ia Israel, o le mele la tupu ia lantou. See, God knew the future of the Israelites people or the Hebrew people in the book of Deuteronomy and Numbers. Are you with me? Are you with me? Stay with me, because if you don't stay with me at this part, you won't understand where we're going to be sharing from Isaiah 66. Is that okay? Is that okay? See yourself there in the book of Numbers and the book of Deuteronomy. Ya e malamalama ina I mea na whaia ele tua I tangata ia. Please take the echo off the mic. O ina te malamalama ile mea na whaia ele tua I tangata ia. The abiding God, His presence was promised upon His people. Na whetalai le tua I tangata ia, o te letu ua o tou. O te letu la fua I lava ia te o tou. Awa, o te avea o tou, I le nuu e tawhea I le meli, ma le suasusu. Awa e malamalama le tu se te nome, I le tu se numera, la tou te le te usita iai. In the book of Numbers, that was the right time, and God said, now's the time, go and occupy. But they changed God's plan.
Na sui tangata I fufuanga le tua. O I foi te vavai, o le teime ai te sui ai le upu le tua. Whenever you decide to change what's written in this book, woe unto you, woe unto me. Are you with me? O le teime te finangalo, mai fufu te sui al finangalo le tua. E iai pene e tupu ya te oe. Ai o I te whawhetai I le tua lea. E ui ai le pēnei nā, ai tue au mai ai le tua I ate oi mau, le awa noa, e te tue sala mō ai. O le ofofongi o le tua mafuta lea. So I te wamai ai, o le onga le tatou I nei, understand the God that is abiding with us. The God who said, I will never leave you nor forsake you, even unto the end of time. Ia e malamalama I le tua lea. And understand what you are needed by God, how you should respond to His word. Don't react to the word of God. Aua e te whaasanga tau I le upu lea. A ia e langona ina le me whetalai mai ai. Sala mō o tue fo I le tua. Are you with me? O mai a teu nome tau puna tu fulu whetalai role le tua iai nā. Pa mai le tua ala ia mose. Langi whaalongo le lalo langi whaalongo. Ave lole iai ma polo inga ia. Wha mei tau te manuia I le mea tau te o iai. Tau te o tau te ai to olive tau te le to toina. You're gonna enjoy the plentiful of the land. Things you never planted. But they are there. Wha mei tau te o tau te tamau ai ngai mea na. Tau te ai tau manuia tau puputa. O na ngalo lo leo a o le tua lea ia te o tau. See the abiding presence of God. E le ngata na ia polo ai. E le ngata na ia whetalai ai na ia whatinoina. Ai oi foi lai na ia whetalai mena. Ai na tau mai lava pe whetalai le tua. God revealed to the Hebrew people or the Israelites what's going to happen to them when they settle in the land of the promise. Na whetalai lava le tua mea la tupu ia la tupu la o whamina tō tō te ai o tō fia tō matau fia o tō puputa ngā loloa. Wa vai wingo le upu le puta le puka le o ngā ua ke le kingo. A le wingo le upu le whamatala mai le soifua ta mau ainga. Are you with me? Wa ta mau ainga tangata. Wa fia tangata me uma ona ngā lolo leo le tua. Are you with me? Ai sau ia Isaia. Ai tau no mea Isaia mo muanta tu ia na. Ai tu feta lai le tu na ia Isaia mai le langi e. Whaalolongo ia. Le lalolangi mori mau. Na tu au mai e le tua. Ana mori mau ia na whai ai o. I le launga tasio moapi. I le tusio tau turenome. O i nai te vaaile he o le tua lea. E le ngate na feta lai. Ai turi mata i le tua. Lana upu. Ana feta lainga. I tangata ie e whapena na whetala i le tua. Are you with me? E le tua e le pe o mō whai ngā malo. Whai ngā malo e ke le me polo misi mai a ieisi mea lau ke le whakioinga. Are you with me? A o le tua lea e mata. Iana male lenga ia. Mea nan whai mai I sei e lima o loan tatou whaalongo ai. I le tatou e kalesia. Te mantua le I sei e lima. Whai upo sumaltasi. Te au mai po la se menga pang nga ya o le Isaia lim fai po sumatas. Nga kongwa e ngalo ya te o awa o to puputa. Ma le fianga le toe foi fua mai la up awa la upu le la watu na ya to te manuia ai. E manuia le me alu ya la upu le. A fa mai le tua ai fa pena e le toe foi fua mai. That word will never return void. So mai ya tau nome se yo mai ya Isaia. La wa manuia tangata. I find my le tua yo ya tau nome. Listen very carefully. I want you to listen up. Please do not leave me. Stay with me. But my life my tau manuia. Le la wa manuia. I tau feta laia le tua ya Isaia. I find my le tua na e loa e le povi. E poto foile asini. E loa le povi lona matai. E loa le asini me ai. A ona tangata.
Emmanuel Christian Ministry Papatoetoe. Wala tō lei loa hao. La kau ke leo o le fionga le tūna o ka kole wa mai ele upu vai keimi ei. Are you with me? Are you with me? Let's make the word real unto our lives. Right? So mafau leo o ia ina e tusa mavaenga ia po o au ngani ia a lea tua mafuta. It's the same God. Nena whetalai o lea tua whenau le whetalai ia te oi mau. Leo atu tangata mā lato taulanga. Isaiah chapter 1. People are worshiping God as instructed by Moses. E lai whaia lato taulanga. Ai e whainga o taulanga na whai mai le tua. A o lai loa. A o lai loa e tau ave. Au kou a mio, mau kou me whai. Au kou o mai, mau kou mea nai, a mai, e o se me tua, o inga whaki au kou e soli mai o lotoa. Listen to the voice of the one who said, I will never leave you, nor forsake you. Are you hearing? Are you hearing? It is not enough just to hear scriptures, but it's best that we understand what it means for us in this day, the 23rd of August, 2026, to prepare us for our tomorrow. Are you with me? As I'm speaking, I want to put yourself in those scriptures. Hallelujah. Understand why you come to this place on Sunday. I'm pretty sure there are other better things you could have done out there. But the question I want to ask you, why did you decide to come this morning? Right? That's the question that you have to answer yourself. But I hope you will listen to what God is going to say to you through his scriptures. Out there, talo, ele se upo kalo, minga ele motu, ai ole moenga lava, ina ia elangona, nona whetalai mai. Le nā ua e māmalama e whetalai ngā le tua. Mantua na whamei o, tō te o a ai manuia. Le o ta mau ai ngau, tō e sau le tua, e tūri loa mai whenga lea, ai sau le tua, o mea tonu ai ana whetalai ai le tua. The exact thing that God said in the plains of Moab, in the book of Deuteronomy, exactly what was happening in the lives of the Israelites in the book of the prophet Isaiah. And I think that sometimes around about 768, 740 BC. O se vai teimur whitselau anu walupu le whitselau whasfulu ti la mō. So ai pōfuainga, wa ova ma le lua awhi tausanga. Taunu whetalai le tua lea. Le tua le whetalai te le tu ua utou. Te le tu la fua ia te utou. Se i o ngata anga o mea umalam. And I'm so glad that we still have that same God in our lives. And he's very concerned about our lives. Mea na o le yasi ma le tua ia i tātou. Langa o le o tātou e yaso nei te ua o aso e ngata ai. Means God's time plan is coming almost to an end. A ho'ola le teimile na o le a fwene raso ia e ato tuai pokala me le tua mo le kalesia. E lua me tupu ia tātou. O le tātou wō le sitianga pe a alanga mai le sitianga lea. Molo tātou no nofo pele lalo langi nei, ai tātou wō I popo ngā e le mawha matara talaina. There are two things that will happen to us on that day that God has said that the end is near or the time is at hand. Are you with me? O te mi nei te leo mai loa e wawa I meo lalo langi nei tupu nei o I nei te loa o lata mea le aso le la. Now I can understand why God gave us this vision, that he is always here with us. And his presence here means that we need to understand his plan for our lives right now, not the conference time. We may not reach the conference. We may never have a conference. Are you with me? Because in the minds of every Emmanuelu member, and every local church, conference. That's all in their mind. It is good. But it's best if our minds are in the God of the conference.
Hallelujah. Because if the time is going to, if the rapture is going to happen, and we're ready, praise the Lord, we know where we're going. We're going straight to the throne room of grace of God. But listen, you're not going to go there because you come to church. It's only the beginning. That's the first step of our preparation. Are you with me? Are you with me? You don't go there because you belong to the youth or you belong to whatever ministry you belong to. No, you go there not only because you belong to a ministry of the church, but you're also listening to the God of the church who said, I will never leave you. That means all our heart's desires, it should be God. It should be the Spirit of God. It should be Jesus Christ. Hallelujah. And it's the Spirit of God. That's the most important person in our lives right now. The Spirit of God. If the Spirit of God is not in you, if the Spirit of God is not in me, in you and in me, if our lives are not led by the Spirit of God, we are going to miss out. Are you with me? Are you with me? Yeah, popo mai. Pauta ole mea. Tas sau. Yo, wala, faftai wala nga. Nga ko ke makala nga. Pauta behold. Tao nga sau nga. Yo, la mea. Le sitianga lea. E te le alu, o te le alu si tianga ona, o leu te o le fionga le tua. I'm not going to be raptured because I preach and share the word of God. I'm only raptured when not only am I saved, but I have surrendered my life, my mind, and my thoughts unto the Spirit of God who's going to lead me. Are you with me? Are you with me? Because I know we're all saved. All right? It's a good thing. But the best thing is that are you being led by the Spirit of God so that you will understand the fullness of the calling upon your life? Why? Because if the Spirit of God is not in you and is not in me, in the sense that we are living for Him, then there is no life in us. Ale afio le ngang pa ile tonu ya choe ma fiu tonu ya cha ole ta fa ole tanga e fa pe na lava ona malu e lue. A wa fa mai mo ne ma wa Roma va mai ole nganga le ole tua ole sa ya ke visu Yesu o ia na fa tuina Yesu ke visu mai le tunga mau. The Spirit of God raised Christ or resurrected Christ from death. So inaite va ia ele anto toha o onga ia pe a fai na ta fa olaina a ele o ia ile ngang pa ia le e fa mau tuina a wala ma fina ngalo le tua yo so fu mo wala. Why? Because I know a lot of people that have been saved and they are no longer walking with the Lord, but they still say we are saved. Why? How do they know they've been saved? Because they make a confession. But if you look at their lives, there are no fruits of that confession in their lives. I don't know if I saw you at the Mauda, Langa Yatanga to Owi Loina, or Faolino to Tino Kiviso, and then Mali in Faolina Tolanga. I lay all I, Elise Fortanga, or Onga Yola Fiona Letua, pay on Almaya, a Yoande, Mataupa Lima. Are you worth me? Are you worth me? Mena esele leola o awina yo tato. Imata upuyola fiona letua. Se de na tato mai ia isaia. Ha? Wa uche loa na nga tala uto fa longo ina la wa ngangina ito tono le fale le ne. Ele to tele ni so to no to yo ya le la va tul fesili. Le la va tul fesili na ya tato ina ye le asola. O le ase me na e mo mo ye ile maule. Is that okay? Le awal mea o la ya le life o te vala au ya o ta ulo ngoa male no o male me te sa wai. All right? So are you prepared for that? Are you prepared for that? That's exactly like the day of the rapture. Are you with me? Are you with me? Otto will not be included here.
And the boys, because they were not here on that Sunday. All right. And I know Frank is not going to be included there. I think I'll start with Jacob. I don't think you were there on that Sunday. Good excuse, bro. All right. So let's go to Isaiah 66. So, listen very carefully. From the first chapter, God brought or reminded the people of the covenant. Ida Isaiah mua na tue whamanatu e le tua whetalaila o le tua o te le tu ua o tau te le tu la wha ia tau se i o le ngataanga mea umalava ai ova ma le lua a whetau sanga tue a whio me le tua i on tangata e tu samalansi na whanga tue au mai le a fwoi nei le covenant le pot whengainga ai lana si la fia i le tua le wha le tonu le iai e no whatua le wha le tonu i na lai o atu tangata mamanu. They're bringing all the animals for their sacrifices. Right? That's the first book of Isaiah. Are you with me? Are you with me? Now we're in the last chapter of Isaiah, 66. From the first chapter to the 66. And now we are understanding what the lives of these people were like on that day. Ai tue vaanga ile soi fuanga tangata ia peta laila tua lamtanga ai o mat fai unga I ele ai ma se meo suia. Are you understanding what the Bible is saying to us? Ma fu anga na fa e te alu ma e su ia ina fa fonga lei a fai te le su you're not serious about your walk with Christ. I'm not going to lie to you. Hallelujah. O te le pepelo ia te oe. O te le songa foi fam talanga ia toi o te lu ia le ia toi manu o le ia lo wa no nei a foi sai fa tele le so sana na o foi atua ia te oi a wai le ngate na ai o la ia le live nga o va ia nga po la ia le live le. So there's no excuse. Are you with me? Are you with me? I want you to be serious with your walk with Jesus Christ. Aua le whatalatala noa. Aua le whatalatala noa. Aua e te tue whatalatala noa ai. Aua tuai. So aua te whatalatala noa iai. Are you with me? Are you with me? All right? Ai whai upule lua. Tato whai taule ngana Samoa i whai upuna lua. Let's read that in Samoan, in the Samoan translation. Verse 2. Awa wa umantato tala noia inai la sosale na laina sila fie le tua. O lea whaitau langa I, God saw the same thing that happened in Isaiah chapter 1. Are you with me? Are you with me? Au whai afnga kou kali mai leo kei roi o ngā kei ngā. A whai e keika, while mō mai pe ngā. A wai a ngā lo wika la ngā wai e ke whalolongo ai. Nga e aka mai ai lolea, ia ma vea oi o kanaka mō mua e alu sikianga. Are you with me? Ai aua te tapunia mai ia, wa e te le tue whaalongo I se si tangata. I mea iau te avatu ia te oe. Hallelujah. Langa o ke fialu I sikianga. Are you with me? You are my responsibility every time I stand behind this pulpit. I'm responsible for your spiritual lives. Are you with me? So that mea na o te matua o ta pena le iai mo oe. And I know every other man and woman that stands behind this pulpit, they do the same. Hallelujah. O lo te vai atu le ia fo ia whaale o le hau te manatua. Yeah, the fragrance of your devotions to the Lord. Si o le ofo le na namu o au tauranga I mo moli le tua. O tangata le na. E tangata la na o le whaafunga I le fionga le tua. Tato whaitau whai upe lua ia. Na whaia ia me uma e o lima. Sa iai lava ia me uma. Wa wheta lai mai ia Iova. A o le nei le tangata o te vaai iai. O le wa wha maua lalo ma le loto tinga. O le wa nga tete foi I la upu. O ia te wamai ai, e le sila le tua I tangata umalama.
Are you with me? Whai mai le nei na, a au le nei le tangata o te sila iai. After God witnessing the lives and the testimonies of people that are coming to His presence, mantua mata upu le se lono o lea o atu tangata e whai alantou taulanga. Lai whai mai a toso atu le povi, ai whai mai le tua o la lana vainga tangata nai rua tuma le povi na. Whai mai o le whatu sai le tua na o tangata fasi tangata. Sa awa, ngā kākou whaalongo le sanga. Ala foi rua tuma le mamoe. Ala le whatu se ei nā. Whai mai o lai lako pei o kankalai lako e vavai le ulo le maile. Wai vai e le unga whawhionga ia e tua. Mantua no whatetua. Always watch the phrases that are used and listen to the voice of scriptures in the verses. And what's the meaning of every line and every word that is used there. So lela watu tangata umaya, a lefa maile tua, pawa yo tangata o te vaai. And these are the only one that I am watching and I'm going to bless. Mai a ila tōwia o te whapina o tangata ni o te vaai. So God is not going to look at every sacrifice. For example, this morning, we are all here. And we came because we want to worship. We want to give glory to God. But if we're going to use that as an example, not all of us here are favorable to the eyes of God. Are you with me? So fata te inga, ele o fatu a meo tupu. Tarasia ele o tupu. Leo mai uma tangata ia, ai fai mai le tua pau i o tangata i o lea o te sila i po te vaai iai. Pe o ke fia vaai iai. Na oe e whaa, mawalalo, ma le loto, ti ngā, ma e ngā tete, rana upo, o lono wingo mea na, wa e whaa tāwaina, ma wa e whaa ma maluina. You're giving honor, you're giving respect, and you're giving praises to the word of God through your life. Ate whatasina. O ia te wama ele, ia e ata mai ai lea. I te me ave iau taulanga i le tua. O le awala le te ave iau taulanga i le tua. E ave le loto. Tatou tala noa. Tatou tala noa. A wā au tala noa tu, ai ngā alo pupula mai. Ma ngero whao ngā upu ngai, sa ve wailo loto. Na ia kaumwhai ele, waksu whaalo alo leskei. Are you with me? Se ngā wai mai, se kā kou whai mea whakasi. Ele se mea whai ngō fielsa i le mamalo le tua mō tātou manui. Are you with me? So mele i tātou tūri matai. This is God speaking to us. He's no longer speaking to the Israelites. Listen very carefully. I te vini te mine o le tātou e lua olu onu, e le tu e wheta lai le tua le ia Israelu, o le ua wheta lai mai le Emmanuel Christian Ministry Papatoetoe. O tātou le wheta lai e le tua i. Le whamai le tua i Papatoetoe, o ai o tō, pau ai o ka ngako ke vaai iai. Na o e wha mawalalo. Ma ngā maluma le loto ti ngā, ma whapena ona tete i la upu. Do you honor the word of God? E te whaalalogia le upu lea. E te whaalalogia le upu lea ona o tūlanga. E te whaalolongo iai. If I'm sharing, or any other pastors of the word that will be sharing, and you are not hearing, then you are not honoring the word of God. And that means God's just going to bypass us. Are you with me? Ele pe pelo le tua yana fio. Mena len fina o vatua le isa ye lima fai po sumatas mai le tua ele toe fo I fua mai. Ai fai mai Emanuia le mea e alu ye upulea. Vai fa mai Emanuia le mea lu alo no winga la. A fai te le fa loina ele ai so Manuia ya ina. Ai ai le si me tupu ya te oi. Ele si me tupu ya te pe fai ele fa pena no fa longo le upulea. I will miss the blessings. But there is a curse. I'm to a familiar the tour ya Israel po sai po not sai ta ya e peri o ile tu se tu no
o te vatu ia te o tau, o le manuia, po o le malaia, o le whaafanonga, po o le oti. Whiriwhiri o tau. Are you with me? E le o le tua o mai e tangata, ia le whaafanonga, ma le oti. O le tangata ia, ona o le mea o ia, whiriwhiri iai. E ui o lai eito tono le mamalu o le tua mea o a ina ila whionga le tua. Ai leo ngā wai ai, o lono winga e misi e tātou nā le manuia ma le ola. Are you with me? Are you with me? I'm not going to lie to you. I'm just sharing the word of God because that's what God is, wants us to hear and learn. Right? Okay, now. Let's go to verse 4. That word for upe wha. That word for upe wha. O le mata upu lava na. Le ala uta tō loa. O le tangata le wha longo le upu. O ia le nai wa ai iai le atua. E wha maua lalo foi. Ma le loto ti ngā. O le loto ti ngā le. E leo se loto ita. Are you with me? E leo se loto ita nai whi. O le loto ti ngā. O le tangata ua. Wha penana ino i a te ia. Wa ti ngā le loto I lona le ngā wai I le atua. O na sala mo I lolea ma ua tete mu wai lea wa yele matau. And then we say, oh, woe unto me. E pe o le mea tupu ia. Pe o le mea tupu. Let me think. Pe o le mea tupu. Ia Isaia. Ina ua alu I le mamalu o le atua. Matau poe ono. Na halu ole te malo le mamalo ole atua. I let you know for the first time. Le teimi mua moina I lo le mamalo ole atua. A le mea sei ngā halu whaakalakala ngoa. Are you with me? He just went to the temple of God because it's something he has to do. But that was the first time he truly saw the glory of God. Wait, Lord, me no ya na le va ai au tama lo malu mo fo fongia le tua, ma va ai tu wa fo nei le ke rupi ma se rafi la le o la fo le fata fa tau langa le tua na ma va ko la o sisi lunga le la fo ni o ke rupi le fo nei malala ola lo mo tama lo fa a we a nei le tangata la ngutu le anga a wa a nei a fano. Koe ka umane me whanua wha mai, langa mātou te no nofo mai e lau ngutu le anga. Awa vai mena whaia le tua e nā, I le manato Isaia, le aso lea, le aso e whaia I lona whaiu. A o le atua mafuta, le atua sinsiri, na ia langona le loto o ta māloa lea. E ui lava I lona wha le tonu, I le teimi na saua I mamalo le tua, ai na va ai loa o na mate I le ofo fongia le tua. Sui Alana tau tinonga. Tai aolinga tai tauna sui e lau tau tinonga. You should change the way you talk. You should change the way you proclaim the word of God. E sui e lau tau tinonga. Tō telo tātou tame o oia le tua siri ese. O oia le tua mamau le ofo fongia oia le tua. E ifo ia te oma. We all know that. And we proclaim. But our hearts are far away from God. What menan tupu I perfecta lea. Ai vai le tua le mafuta. Au le teimi ana sala mo al te maloa. O I foi te vai fa I le lofo le tua. These are my thoughts. Wasi le fie le tua I le tulanga yenga. Saka kawanga wai vave yo nga yoya ke rupim se rafi. Ai fa tua tuaya nga yoya le tua. Se vai po le alme o la kupu ka maloa le Isaia. Afka Isaia. Ai Ako tuaya le tuanga. Nanga va ai ka maloa le loa ta maloa lona fa le tonu. See, the moment you see the real glory of God, the God that you have been only proclaiming with your mouth, but your heart and mind is not in Him, that's the moment you're going to cry from the depth of your soul. And you say, woe unto me. That one I loa lona fa le tonu. Awa. Na muri me isi tangata. Ai mai lan whamsanga, a wā o au mātou tino nofo mai lau ngutu le anga, so kai au whalange, o longa winga au wa airo ma malo to whatbo, o we au nei a whalo la mauki mo, ma fuka makakalo.
see that the glory of God. See how God is actually activating His words in our lives. So, oi foi nga e ke vala au le jo wo ma ko ya ma fo le ma fo o ma e foi au a kongo a ma la ma ke ngo fo ma le ai te lo oi ele te ngai ele tali le tua ya foi me ia ma ka ke ko ia e tali ya te oi ma ona o le tata o tino Isaiah, me la fa me lo le tu ya Isaiah le. O oi Isaiah. O tis va ai ya te oi. Leanga na e fa ma walalo ma le loto tinga ma ena na tete ila up. Meaning you don't have to wait for tomorrow. That's all in nei. Le tai au le nei. E te tu ina joy oi. E tua. Because he's saying to you, I am here for you. I will never leave you. I will never forsake you. That's how much He cares for us. Every time we come to this church, He's always here. He's saying to us that I will never leave you, nor forsake us. And we may not hear Him today. We may just live and go back home, but He will never leave us. But there's a time God will say, enough is enough. Hallelujah. Let's go to verse 4. That's what we found. Stay with me, please. Te ngani lam tu mau mai fa tasima. Tato feitau. A o foi. O te fili I me la tou te tinga ai. O te fa o foi ia te la tou. O me la tou te fefefe ai. A wa. Na ovala au. A wale se na tali mai. Na o foi atu. A ua lātou le whalongo mai. Wa lātou whaia le mea leanga I o luma. Wa lātou whiriwhiri a whoi le mea o te le fia iai. See, if that's you, my word of encouragement and word of advice, a whai o ta ua le nā. A vea le tai au le nei. Ta te wha maua lalo ai, ma le loto tinga, ma tanga tete le upu lea le tu. Langa le ua mana vanga mai le tu o le ola. The God of life has spoken. E le wha mavaua o na finau. This is God in the book of Genesis, the book of beginnings. Genesis chapter 6, verse 3. I will not strive with man forever. E le whawawau o na ofi nau mo le tangata. Wingo lo bolo fi nau o le taua nau mai o le atua. Ai whape nā lava o na talinga longo o le tangata. Hallelujah. Hallelujah. Mena e sele le leo le lotu e te alu iai. You need to know the right churches where you belong in. Church that can speak the truth into your life and give you the opportunity to go and enjoy what you want to enjoy, or you want to enjoy the life with Christ. But you should always go knowing the truth, because the truth, and the truth is Jesus Christ. The truth is the Spirit of God, the Word of God. That's the only truth that will set us free. E loa e tātou le upu moni. Pawana le mea tātou te sao loto ai. O sao loto lai nā, o le ngate tātou talia ki wiso. A ua a vea nganga pa ia mō tātou whaia, o ngā mō tātou ta iala. E ta iala ina I tātou. Peno whaia tu. O tere tanga te whaola ina. Ai le o umatanga te whaola ina. I le ola e whawawau. E le o onga na o le o onga se le o onga lea. Le whamea o lantou uma o talia ki wiso I le ola e whawawau. It's partly true. Pe a whaila le nā, wa a vea ke wiso ma li mwhaola I lo wolanga mo lo olanga, ma tātou wola ia o a onga ke wiso. Are you with me? Are you with me? Tātou I whatasi nā. Right? Let's break it down. Let's break it down. I le whiawhia le pāseka na tue au mai ai ke wiso le o a onga le nā. Pa mai ke wiso o a o le vine, o lo ta mā e ngā lueina ia lā o le vine, o outou o lā.
I au tau ilo ina, wa wha mamaina o tau I la up. You know that you've been cleansed by my word. Are you with me? The word la lenga o au ina ke wiso I tau sanga I tolu. Christ taught the word for 3 years and he's speaking to his disciples. O le tau tala ke wiso na tau pesuma limo Ioane I Iona so. O e na ia ave ia le wa onga. Are you with me? Are you with me? Le tau te tulu matai le whaupunga le whai tangata. E te talia no Yesu ke wiso e vea malim whao le loa langa. E te alu I leo lai whawawau. A leo o whai o tia te oe. E leo le atua tuanga nao le mau. That's not the fullness or the completeness of the teachings. That's the beginning. E te amata I nana e ola ia ke wiso. A wa e wa ai rola whai upa sulima lea. Mantua lea fiafi muli muli a leo ke wiso. Mauna so. O na alu lo leo ke wiso. I le mamalu o lon tama. So he gave them these parting words. Na ia mai lo leo ana mana vanga muli muli ia. E pei fola mana vanga muli muli wa mai le tua. E ala ia Isaia I le nu o Israel. Are you with me? That's why I say now. Right. I won't be long. Well, let's have a suru. Yes, very sumatasi. So I won't be long. I'm just cutting my message down. Ngai wala fo e ki loye so wa ngole saul masinga. Le mo mai. Are you with me? Pa mai no le ki bisena. O la uma lava ya cha we fu mai. E teu teu wina chili e lok toma. Ina ia le ngata e fu mai ai tue fu tele mai. O la yo tangata. Tangata yo tau tino ki wiso e ve mali mfa ola yo lanto o langa. E leo tau tala ki wiso I tangata Israelu. La ua ola I tapo inga farseio sa tu kaio male au tusi up. Ya male au ya ua ngalo tau lisi vai ngala. Alright? A o la tui e tau tala I ki wiso o ia la tui na ve maona monso. Are you with me? Pei la o tantou nei. O tantou nei o so ki wiso. Wa o tantou te lia o ia fa mai ki wiso. A o la uma lava e le fua e ave e seina e ia. Are you with me? O la mele tau te tulmatai I le maulea. Peleanga I el tato fasoi. O tangata le fai mai one saved will always be saved. O tangata le tau te vai, tangata fai mai wo faolaina. Tangata la le fai mai faolaina loa. O au me fai na wa umana e faolaina. E te alu I loa le whavau. A leo o whau te atatou. E te le alu o te le alu I loa le whavau. Ona ua tatou tautino ke wiso. Na le tautino ai vea mali faola I o tatou langa. Ai le eisi swinga o tatou o langa. Are you with me? Are you with me? E siri ai sea. Lea wa amai ya wa onga. E mai ya Paulo I lona tiri whale nganga o Timoteo. O Timoteo fai fe au le kalesia Efeso. E mai o tuspa I o malama na mai e hao wai. That's what I'm doing now. Lona lua lona o ai. Rao me fo na le fai nei. Le wato ya o ai tanto o no ko fa manatu. Reminding us of the promises of God. Are you with me? I fa mai lo le ngata na o ai fa sino o fa poto. So pointing you to the right pathway. A wai le o ala umalava e tau no I malu lea o tua. Not all pathway leads to the presence of God. Jesus said, John 14 verse 6, I am the way. I am the only way. I'm the only truth. I am the only life. Pa wale ala nao. Nao ki wiso Yesu. Mai fa meke wiso le ngata te se valilo ya tau o le ala. A ia e te tau foi ona e ola le upumoni. Le upumoni o le fionga le atua. E tau foi ona e maua le ola. O le ola o le upu le atua. You can't have Christ without life. You can't have Christ without the truth. You cannot live our lives without the truth. E loa le wha maoni I le o langa nai te soifua ma e ola ai. Pei la o le mau lea konito o ia Isaiah. You see how we are connecting the Old Testament to the New. Are you with me? Are you with me? Le o tatou vai ei, le tua na fetalai I o I le tatou mau whaavai le tau sanga le nei mai a e peru se furu tolu a le whai upu e valu whai mai ke wiso o au o ke wiso o te le li liu o ana nafi o nei e o le whaavavau. This is Christ speaking in the New Testament.
The New Testament is talking about the church. O le whenga fau, o tangata ia, o tangata o ese pe o tātou. Tātou tangata Samoa, ia ma whainga wa le ele Māori, le i kuini, o kuini o le Māori. Kere ka ua kua le tribe e sa wai, ia kuini. Kuini o mo kua le fia o kakaia wai roa o eke koko lua ia ina. So, o lewa wa fio mai ke viso e whamai, o te lele liu. So, o le lele liu la lea, e lele liu e pei o whengainga na ia aveina i le whengainga tuai. I will never change. As I was with the Hebrew people, or the Hebrew children, on their trip from Egypt to the Promised Land, wha pei ona o iai, i te whaine iau tupulanga ia po, tupuanga o Abrahamo, mai o i... mai ai kupito e o le no folfoleina e whapena foi o no iai whatasi mo utou. O te lele liu, o mea na ufetalaia iai la tōna, ma la tō whaia na ufamanuia iai, o mea foi na ufetalaia iai la tō whengang tuai, na la tō whaalolongo iai, a e le talia ina, na o whatanu ina lava o whina ngalo iai na. La whina ngalo le tui tangata o whengang tuai, sa le whaia. Numero es full whawhai po sutas. Mai mose, e ingo mai a whea nge ka ngaka. E ingo mai ne tangata te ia te se ia whea. How long are they going to reject me and dishonor me? Despite my presence, despite all the blessings. Ai whape nao, na ino, o i te vai a e leu si ta ia ma o leu si ta ia a fionga le tua, o oe ma o le tangata ino i le tua. Are you with me? Are you with me? I'm speaking really well this morning. Langa o mea na mai le upule le atua. E a oa ta ua, a oa iai lea. So mai fau. A whaia o oa tangata o naiti te te ia whionga le tua. O oa kanka ino i le tua. You don't have to sit somewhere else to explain the word of God. Le wha meke viso i le tātou mau le tau sanga le nei, e peru e se fu tolu, fai upe lima, o te letu ua, o te letu la whai, ia te o se i o le ngatanga, ai fai mai le valu a wā o au o Yesu Kiriso, o i rale u whetalai e lo le tua, i lona persona whaola. God is now speaking in his personality in Christ, the Savior and the Redeemer of the Gentiles. Le tua whaola lena sau mo oe mo au tangata onu ese. Are you with me? Pa mai ke viso wha pei ona o iai i oi tupuanga o Abrahamo. Wha pe nā whoi na o iai a te o tō. Awa e manuia lo tō rumanai. E au tō whalongo. Ia tau. So ia te wa mai lei ei nā leo whetala iei no ia a o aunga ia la whionga le tua. E ui wa tata lia le li ia vea ma whaola i o tata o langa. Ai a ta leola ia o aunga ia. E le fua mai lo soi fua mo lo wolanga le fua tanga ma na ai le tua ia te oi ma o le mea fo la o God has spoken, God has revealed, God is not hiding the truth from us. He said o le família tua so o la au uma le fua po ke visiano uma o tau tino ke viso e a vea mali ma faole o la tolanga ai le ola i família tua o te sala e seina ai le ngat mangai foi pe anga sala fa ia sala ai ave o se mo ko no nga sala kia. Listen to the word of God. Ele ole ngia oe ma o le tua. As I was with the Israelite people or the Hebrew children, I'm also with you. And my desire as God is so that you will reign with me in my throne room in heaven. So are you with me now? Are you with me now? La família tua e ave sina, a uma na ave sina. Ona wa uma na whainga luenga le tua. Man tua lau tala noa i le Ioane, ta upes fulu male lima. Knowing the will of God. Wa ta tala uma mai le tua manuia. Ia te oe ma. Leo langa ta te o lai. So na umanua, to ya no le tua te la fua. O la e fua o tangata, o ainga. Wa na wa e mole mo wina fa manuanga le tua I lo ainga. Ele ngata ina. There is much more coming. Why? Because
the more you grow in the Word of God, and the more you grow in the leading of the Spirit of God, o le tele o lo mafuta i le atua, e le ngate te talo i vi inga, e le ngate o lotu i nato lo a inga, i te inga le angangpa ia, e whapenafe mai, e toi fua a tili mai. E ofofonia nao le atua, ia te oi, ai a whai lava tā te lenga wa ia ina, e whapena lava ona tā ta wivi ma leo langa le nei. E nau, te la leo langa le tau te whaalango lango i o tātou to. It is a good thing, but that's not the best. O wai eisi te me le ngā whatia o tātou to tongi ia, me tu tupu i o tātou wolanga. Is that right? Eisi me le me whaia tātou tupe maua o na whaamali ina mea tātou te ia. O ina o se whate te inga nei te iloa ai. O nei ei me lape. O lau mawhitanga ma le li leo leola. Le li ina whetalei. The one who said, I have come so that you may have life and life of abundance. Ma ta upuna se fulu. O le tusi o Ioane. Al whai upe se fulu. Mai ke viso. Na usau ina i o tō maua leola. Ma maua atili ai lava. You see, the promise has been given, but it's but it's up to you. Grammatically wrong. I whalango ia te oi. O manuia na ma manuia tu lo i lea whetalei le tue na e whalango ia te oi. I have come so that you may have life and life of abundance. O ina lai te loai. Pai mai ke wiso de la wha umai. Pa mai Yesu ke viso, ma ta upa le suma le lima o le Ioane Evangelia, al fai upa fitu. Mai ke viso iai na, a whai tau te tū mau ia tea o Yesu ke viso lea, a tū mau fo i la upu ia te o tau, o mea umalama tau te mana na oai, tau te ole mai ia tea o ke viso lea, o te whaia lea, o tau. Listen to what Jesus is saying, so that we can learn from the lives of these people, the people of God in the Old Testament. La awa ongana na mai e whapei o na whaia le tua i tangata ia, na ia wheta la iai, na te whamanuia ia la tau, e o, tau te ai mea tau te le tutoina, tau te nonofo i whale tau te le i whawina, tau te ai mo tau manuia, ma ona, puputa, ngalo a. Lea o te wheta la ia te oe ma u laso le. Mai whapeo o na uiai ia i la tōna. Whapena foi o na uiai ia te uto. It's the same word. Me ngai te ofo ai. It's the same Bible. It's the same God. O le atua lava le tasi. E le suia, e sui lotu. E sui tal tonunga o lotu. A o le atua ia e ana, ia tangata o le langi ma le lalo langi. O le atua lava e tasi. Pafu angana wala ina tele pa fitau lalang o tele a onga iai e fola wa onga na fa mai ai halo le lotu te manui. You are never fully blessed by just going to church. Te len faina e ato toa ia ina pe a whaia na lo walu le lotu. Are you with me? Lau kongia ke a ke oe le vaenga le ke alu mai whai kauai le nye yaso sama le nye wa yaso. Alo ina mata upo e valu o le tusi o Ioane Evangelia. E leo on the live will tame nei. Ai wha alongo longo e na ia e maua ina le valu le wai. E le ia sau pepe te le iloa o le ai aini mea watu. Ia te oe. Ma ina mata upo e valu. Mata upo na e valu o le Evangelia a Ioane. E a mata mai fai upo e tolu tasi. Fa me ke viso ia ina. A whai tau te tū mau ia wa onga. O so o moni o tau. John chapter 8, verse 31. This is Jesus speaking. Speaking to those people, that they to the Israelites. O le tau tala I tangata iuteia. Iai I. Mantua alwai teimi lea wale o to iai ia Israelu I matu. They've already been in exile. Mea nau fofongil tusi leo wa foi neu Isaia. Ma ta upo mo se I olfai unga le lono ono. La wa ta fea ia I tu ai ngai se furu le matu
So e tusia le ono le o le o toi ai ia Israel i matu I tu ai ngai se fulu la ua whaatawhiaina ai fo ni asuria leo fofongia na o le tua mafuta lea. People has been hearing his word, but they denied. They refused to believe in the word of God. Are you with me? Mena te mao fai na, mena esele le leo. Before na, au e lala mai, o la ia no le Bible College. APPC te alo ina. The best thing about the Auckland Pacific Bible College, ina, e a o le lei o le tuspaia. E le whaongaina ni mau isi tangata. We teach the Bible, basics of the Bible. Mafuanga na tusi ai le tusi. Mana mea na laina mai le tusi ma vai teimi na tūlai mai ai. I le a fo ine le biblical certificate le na. Le me le e ta siantau sanga le ai. Masai no fatu na ia tau na. E le leia le alu tuspai. E le ole ato tuanga le na. E le ngata na alu tuspai. A e whape na ona e ola ina mea na la ia au ina ma le tuspai. Ina ia I lo ailo alu ilu. Awa mena tupu mai le matau po mua matau pe ono e o mai no lea so o ifa na te vai ai watala ma le tua se tūlanga le tangata ia walanga te tau ai and now God has every right to say what he's saying in chapter 66 right because he's been watching these people he's been blessing them and yet they just refused so that's why they are now been in exile. Are you hearing what we're sharing here? If I pay now for that, Chinonga here, or you should be solo to foul. Yes, that's exactly what God desires of us. I ata le online upuya pe ana se tau Chinonga yena, or to langa na yo yatawena, elesi the sila le tua yatawa, my le tua, Pawan or Tangata, or Teva ay. Now, tangata la le nga ele nga ten tau chino ki viso ya vea mali ma faola yo la to wolanga ai fa pena ona ola ai le up le fe mai te mu pa palanyo te mu tetmos o mama o ale me nga u ko wo ai hallelujah so o ira ne wa mai le ia ta cholo ina ia ta mata ai ta u mau up fa mai ki viso abide in my word. To abide in the word means get your face into that book. Whatever time you have, take a Bible with you to your workplace. When you have your lunch, when you have your break, get into the word. Are you with me? Are you with me? That's how I grew in the word. I took my Bible with me to the workplace. But I don't read it in front of those people because I know they will mock me. There's a place called Tu Ailet. And every workplace has got that space. So that's where I go. But I'm also mindful that there are other people, they also want to use that place. And the place is called Tu Ailet. Do I let others to come or not? Otherwise, in Samoa, or the toilet. You're too far away now. I think I'll end here. So God is saying, Jesus is saying, abide in me. Tu mau ia ke viso. Awana tu mau le Emmanuel Christian Ministry. Tu mau ia ke viso le Emmanuel Christian Ministry Papatoetoe. Tu mau ina na upu. Awa le upu le na. A ho ina solicitianga. E ke le po le alo pisi menga. E ke ia wai masang. Apa o alo sikianga. Ia e ke le koe manga kua mai. A fai o fai so ainga. Fai so ko rum. E ke le koe manga kua lau whangau. That's the moment you will never remember those people. Hallelujah. Mena ainga umalawa. Listen very carefully. Now I'm talking to families. Every family, go back to the worship and praises in your families. Tato te fo'ivi inga o le tu. Tato wola mai Samoa, inga le kaeao, inga le afiafi. Ai le afiafi. Pape ngā ona poto mai ai. So, mana ia whate te ngā e uianga ko vai ngā e mo ia loku kaeao, loku le afiafi. Ai ese meo mai I le afo i le aso ako. Ai whawhetei la ai o mamanu o le tu.
So ia oa le tua ia ina. So o fuatanga nao a foi nei o langa na. Ma foi nao le to chele sa chowi. Nao e o tatou na amata mai ia ina. Sa a tatou amata mai amisala taia. Ia pe a foi e lotu la mosa. Wai ese a pese o kaiao. Ese pese masangia. Au sumela o ma o pese ngal kaiao. Ala mai ma fa asangai. I fe a wa tofia mai. Ngala o ko pese nga. Fa maungi ai. Sa fai lokol ma ko ai ngal kaiao. A le lok ngal pawa ngal pese pulo di afu. Ia e fai ka karo. Ia la o fa pe ngang ko ngal moea. Ai le tu la fo ina ele. He said, I will never leave you. I will never forsake you, even unto the end of time. Because I am Jesus Christ. That's Jesus, not me. Jesus said, because I will never change. Yesterday, today, and forever. His eyes are upon us. Father, we give you glory. We give you worship, Almighty God. Because right now we are confirming your promise. Exactly what you're doing to us. And only you have spoken. Alo e yai fo ile mene. Awa e sila fia mai imato. Wala awa ilea anganga pa ia. Mato te vala watu. Awa o mai ia imato. Teach us. Discipline our lives. And prepare us for greater and mighty things. Aoa o mai, aoa ia I matou, ta pena I matou, mō ngā luenga, o lo malo, lo matou toma. Ao ile aso e te vala au mai ai, e te sila ia I matou, awa, wa matou whaangolongo I lau opu. A penao na matou sala mō o malinga tete, I lau opu lea, wa tu inatua matou wolang. So we surrender our lives unto you, Lord Jesus Christ. Bless us. Bless every family of our church. Emmanuel Christian Ministry, Papatoetoe. Father, bless every church, every family of the Emmanuel Christian Ministry International. You chose us for your glory. Awana e filia matou. Molo lava finangalo. Lo matou tu. Awa e fitalai le taiao le nei. O le tangata lea, e te sila iai. So whaftai lo matua. Let's be upstanding. What song have we got there? All right, tato pepe, so tato whaftai lea. Let this be our confession this morning. Avea le pese lea ma tato moli mau ma tato tau tinonga. Whamele upa le pese lea loa lofa lea tua. O te tangi nei iai. Liu walo maia. Ma e whaola ia tia. That's a lovely song. So let that song be our prayer. Avea le pese le na o lau tau tinonga. We're going to sing our confession. Na tatou langina le tatou tau tinonga. Ma ai, whai maina o ngā. Ai fo inea al poto Solomona. Na atalii, a wane teo, a opuia, ma ia te oe. Ia wai mai o talinga ia upu ia. Awane te au mata, ma upu ia. Ia e te wina I lo loto, a wa o le ola lea, mo e la tau te maua. O le malolonga fo I lea, mo la tau tino umalawa. A wa o ia le nei, o le tangata le nei, o te sila iai. O le ua wha mawalalo ma le lota ti ngā. Ma ua ngā tete la upu. Ta watu ia te ia, le tatou tau tinonga. Lead us, spirit, team. Loa lo falea tua e o te tangine ia
Salam. Oh, Vi le tua le alo. Vi le tua lo tato faola. Aves taulanga pati vi ai o. Hallelujah. Tu mau ya